megalayapost.news. Ubah Meral bon Jim MLA kanong po nin kasi ulalay ben pli pa no ya ka level room ne ka jakap ka lung bat ru ya building OPD batmai ka badon hamar gar PHC riboy leng ba ka jing la wa MLA ben pli ya ka te ka jakap ka lung bat ru ya building OPD kala pen suk ya pa ba ki beli chim dawai ne sha sumar ha ka te ka PHC namar kala long ka bajanai hakar komlong ka building bat khamtam e halor ki te ki jakap ka lung haba pli ya ka te building lembat ki jakap ka lung nalor wa MLA la sakhiru dak jing don lang upa Richard Sim Karat Marngar, ka Dr. A.R. Marang, District Medical and Health Officer Riboy, ka Dr. J. Sim, Senior Medical and Health Officer, ka PHC Marngar, ka Dr. A.J. Simli, District Surveillance, bat kiwai Officer, kirang ba snong, lembat kipaj ba anong snong. Kita ki artli kisnat trekam Marngar PHC, bat kabalayo ban pli paj ba, latay leng ba skim Meghalaya Health System Strengthening Project, jong ka sarkar jila hag jenglut ka balakot syakan ruf kundai lang. Lembaga dengan project mila kesimpulan dari project kalau ki ban kentiu ban yarap jaga ki hospital ban ki facility ban ai ke jenis mengar ke batoka syatishnong ki thau ban yarap ki beriu makin la ban penlankam yakini ki jaka semua jangka sarkar di lembaga ni ngila la ban shna hakador to ba ribu kundana yakani ka OPD ban ka level room baru ke department kadang-kadang ini ke jimpersyang ban penbah susu ya kami ke jaka jim sumar badada nila banyo ke sanction nila ban penbah ya kami building ban repair ban penbah susu ya kami ke ikini jaka sa janti nang ai jim sumar kita janti staff quarter kita repair di Meghalaya Health Engineering ring datang ke ni kebentahi ni persyang tak kala banchna bantai yaki jimchna kiba long technically sang kiba safe kiba long ban penhet pensan kita kata jing semua katung kejenggankan dan doktor pun kejenggankan jong ka shnong no kalong kebadan bak ban karena kita piadam bagi asa dia akan wadi bagi trainer muntah jonga jumpi lada kipai ba kiwan sim dawai don kipor kibaya knyum ba balai kim dawai ne balai islam doktor balai kim don staff hoy ngapai hanon haka department ka bang apai Ibon ni ki powerman kinaki powerman ke berdunama kinam tre berdunama hakano halo ke cakaro dapai aku police department ne dapai aki health department ne dapai hakino ke department ro andre wata katero andre kinam tre ki batre hakini ki benta ya tre sitam bat yele ban penbiang ke dawai ke dasin ya Kiyale ban penbiang ni Henry teng ni pai ba ngi sunu ba balen bangimyo doktor balen bangimyo dawai bangiya tren kumne rumtai Henry kajinjar makiro kanno ki jinjar lada maki na koi kasnong na koi kari karai na koi ka jakan na koi ka district sa koi pa district Makira ki don lagi koniti don la kayin kasem ki na yaki sayin sesem Henry ki wan trainer benta kejonga ki ngi wan sim dawai ni de ban yaisha ban ni de ban sa sistem na ko benta ban yo ya ka dawai ka desin ban yo ka jin sumar ka babe babian ngimdai ban on ban yo kumbang ni ke kumbang na yo na ha Ngai kerpang yang ngai kublai yang kini kisah baru ke bayar trade, naga mentah kerjong adupi, naga mentah kapal kemia. Baik ia ka OPD building ke keberadaan hari kalian, bak labor room keberadaan ini, bak kemahar kalau, naga mentah launch, ya kali ke program kabangitip untuk swatch nari sasyak pariwar abhiyan, jom sarkar Prens. Kapan pau di semua, ia ka department ni baru kawai
ia di balala ban penurlong ia kene kekam. Jadi sna ia kene ka additional OPD building. OPD kemudian outpatient department kemudian pa ibu cuan cendawai kinde giba adne Papua hospital. Kadai lemba jong scheme jong itip kum Meghalaya Health System Strengthening Project jong ka sarkar jelas. Ya gawala sna ya kini artli dibentak OPD building ba kaleberu ada dinlot ka banduri hukumaya. Ba kini gejin yo yang kini ka jin perlang bisa ka berkepang kaya angkat but kejin itu yang dari Riboy District kum ke aspirational district. Nadu Islam Arja Khatra ke Sorkar Peden kalajian yang dari Riboy District kum ke Wayne Aki District di Barangay Bantiw ke Prang. Hantam hagabede bat ke Kot Kakya agabede bat ke Pule ke Putih bat kumjuru hai kiwe deki senat rekam jong kesoka. Idap begini sokulen beri di kelang di badan di hospital berjaya. Kalau bendai akan ni ke PHC kepingiran ini mentah. Ia kepala sakit lembat dan kini Jinti kilometer di balala banpun pulau apa jom dari ke hospital. Kanung kita pergi dokumen kita kau bagi snow. Ya di impul snow. Ya kasur jom kipak pak. Lepas dari jalan di jom kita sumar berher di badan apa ke distrik ini. Atau ngipet ya ke civil hospital nanti hanampo isubu tidak sibun gini dunan ipai pak diwan dan kusno kusngap yang gini diberki kita di duna jelak bendai jadi bombian jong dites bendai bendai istiar di mesin berkuasa saja di duna jelak bendai kimio dikawai di NT banyak. Mereka sorkar kemudian pentit jadi ipa. Kat perkara telah persang dan pembian. Ia didikan kami. Ada ke hospital kepada nampak ke distrik headquarter ini. Kumpulan media warna pering digituna di Babul. Ibaka civil hospital ke Kendu. Dan mereka bala air di sekri di Baibak di Babun di Balang. Banda kalian di tengah kum beli kumjuru ketenat cemberkot ketian. Kemudian persang menputdin nakapor sekapor. Dan pergi kena bagi dokter tindan nakapor kemudian tamtam haji emergency berjiwa-jiwa. Kumjuru ia ditawai tadi dites kat balak begini ban le apa hospital lagi no dan dijak tes tiba kudala ban pendek apa pendek itu juga kan harga kita nyele ban pendek ban pergi kena begini kiwi ikhtiar kita di mesin dulu jadi ban biang hati segi di bangunan Meghalaya Post.news